uma ukhuluma ngentombi Ntuthu ukhuluma ngomuntu wesifazane oyiphethe kahle wagcina isibaya sikababa engakaze alale nomfana wahlonipha nosiko leli lokuhlolela kaZulu umuntu wesifazane ongahambi ebhabhalala oyithibayo owazi nendlela yokuthi uma enza into kufanele ayenze kanjani acabange nokuthi usimele isizwe kodwa ke sike sithole intombi mhlambe intombi iqome abafana abahlukahlukene kuyona ke soye kwenza njani ngoba uthe intombi iphatha kahle kwesinye isikhathi ngisho ukuthi mhlambe omunye indlela akhuliswe ngayo ekhaya ngisho ukuthi isuke ithi ahambe eqoma kodwa kuyenzeka thola ukuthi ukuhlola wakuthanda akwenze iyalo zasemhlolweni zilunga ogogo basiyana othola ukuthi ekhaya lento abayinakile agcine naye ngeyalo angayithi iyalo enganele agcine senza izinto engalungile ngoba angiboni ukuthi khona into engayichaza ngomuntu ongathi uyintombi kodwa uthanda abafana Mashandu la eyintombini ikhona yini indlela noma imigomo nemibandela enibekelwa yona njengeyintombi kumele niyilandele mase kuziwa ngaseqokeni uhlukene uma useyintombini noma usemphakathini uma siseyintombini ila kusuke khona kufanele siyiqhathe nangemizimba yethu engakazi into umfana sifanele sigqoke sivunule sifake ubuhlali sihlobe bese ukuthi emphakathini usuke usuyilunga lomphakathi usuke ngasekho ebonakalayo ukuthi lo uyintombi umuntu wesifazane okumele ayihloniphe agqoke kahle ngokuyithoba angagqoki into ezomenza abukeleke phansi emphakathini ila kuhlukana khona ke sifundiswe omama ukuthi nesemhlolweni sigqoka kanje ila sibe sikhululeke khona sikwazi ukugqoka imvunulo yesintu sikhululeke emphakathini usuke usuyilunga lomphakathi yebo intombi ngiyenzeka kube khona abaziyo kodwa abanye ngenzeka bangazi umuntu athawule intombazane yasigqoka ngoba usuke usuyintombazane kwabanye usukufaka usuyintombazane ungeseyona intombi suke sekurong imozogqoka into emfishane emphakathini nje nokuyi-understand ukuthi intombi ke wena kumele ugqoke kanti into errong ungasayihloniphi kwawena bakhona ke mhlawumbe abakwenzayo kodwa nje akuyona into esifundiswa yona thina